Akwande Mzansi, ibizo lami nginguthando Mahlangu, indebe lelihlakaniphileko nelifundileko. Bakwethu siyakwamukela ku My Story podcast with Thando Mahlangu. Namhlanje ke siphethe umhlokonya kaBungela, omtlami womvumo, begodu i-contributor, begodu umbethi weGatar. So ngikhambi ngedwa ke kazi ngikhamba noNcobile Masuku. Hi everyone, lami ibizo ngingincobile ngokaMasuku, siphethe ingadla. Umnakwethu lona ngimqalako ngikhumbuza omunye ngeze ngamsho ngegama ngizambuza ukuthi bahlobana kanjani kodwana ke ngiba uhlale ulalele urelax ulalele ngokuthi ufuna ukuzwisisa nokuthi kunento ofuna ukuyizwa. Mhlokonya kaBungela yethe. Akwande. Kunjani? Sikora sikabuzani. Sithokoza. Ngibawa sithome ekuthomeni. Yeah. Yabo siyenze ngabomu ukuthi singayicali from iprofile lakho ngifuna ukuthi kube ikulumo ezivelelako yabona. So now ngibawa sithome la ithoma khona. Ukhulele iphi ubelethelwa kuphi? Okay, yeah, angithome ngilochise igama lami ngingumandla. Yeah. Ujani umhlokonyo kwaMahlangu. Ngakhulela eLimpopo ngaphasi komasipala weElias Motswaledi. Yeah. Yeah, and then kunendawo bathi ngesipedi bathi ke logolaneng. Mandrebele sivamo ibiza ukuthi kusehulaneni. Ngimuntu ukukhulukhulu okhulele ekhethe emkhulu. Ekhaya sibane. Manje umfowethu engimlandela kwena wakhulela ekhaya ekhabo lika baba basihlukanisa mina ngakhulela ekhethe emkhulu kwaNdruli uSomakara. Yeah. Then bodadewethu bengikhulele ekhethe emkhulu nabodadewethu ababili sifonga kwethu madodana amabili. And then ke nabo dade ababili. Yeah. So ke ukukhula kwami kwadlawulale ngakhuliswa ngogogo nobamkhulu. Ya ubona namhlanje ngindroda ngazi nginte njani mara ukusalayo ngakhuliswa ngogogo nobamkhulu ke ukusuka kwami ekukhuleni kwami bengimuntu olusa inkomo. Yeah. Ya bengimuntu olusa inkomo nembuzi sisenga bengimuntu olima emasimini ngemplogu. Nabantu akade balima kuleyo ndawo khulukhulu ehlanu kwekhaya pha bekune umzomnya kwaNdruli nakhona. Cegu lakhona belima manje benginande ngikhamba nalo siyokulima. Ngakhulele kwaLusini ekhabo lakhona ke sikhule khulu nomhlobo wamapedi. Ya sakhula khulu nomhlobo wamapedi. Nabo laba khona bangakufakazela nokubetha bengibethe ngibaphosa. Ngibaphosa khulu. Yeah. Manje ke ekukhuleni kwami ngafunda bona ngibonani isikhulane napha and then kwathi nangiphume bona ngibonani ngazokuhlala eMatteyslope ukuthi ethembisile hane municipality. Yeah. Kanti ke ekukhuleni kwethu khona kwadlawulala bomalume beyibabantu ukuthi bathanda ukuthi mhlambe nakuhleziwe kumnyanya basithatha inzukulwane lezi bathi wahlani imzukulu kunenye ingoma engiyikhumbula kakhulu ekade sivuma kakhulu ethi thina sidle acha inrezi baba uyangihlolela bathi gitara sigideke njalo besibancane ke mara ngaleso sikhathi. Okay, ukusuka lapho ukulala kwaka bamkhulu nogogo nomalume kwakateleleka ukuthi ikosangisuke ngoba nginganamntu ozongihlokomela ngasuka ngaya ekhaya eMatteyslope lapha ubaba noma bakhe khona umzawo. And then ufika kwami eMatteyslope ke anginanganamanga ngathi bekukade kumnyaka 2002 noma bekhaya bafika eMatteyslope 1997 bavela emaplasini weStobere engemani ehlamba abafazi le ihlanu kwehlamba abafazi kwathuguthuka abantu bayazi njalo Hlamba abafazi. Yeah, ihlamba abafazi. Iye. Yeah. So ke ngemva kwalapho ke ngafika eMatteyslope ke ngazokuhlangana nabo umseso kobandrazi. Yes. Ya mara ngajoin igroup enye esikhethu ebathi benginokhethwa ngaleso sikhathi ngoba ukufika kwami ba practicela ngemkhukhwini manje ngoba into le bengithanda. Bengithanda ukuthi naba practice ngijame ngaphandle emkhukhwini solo ngijamile bebachayise malanga muda abamanengikhulu. Manje ke kwenzeka ukuthi ngelinye ilanga bathi hayi ngena hayi ngabona ukuthi ngithola ithuba. Yeah. Ngangena ke ngathoma lapho ukufunda ukugida ngathoma lapho ukufunda ukubethi ikeyboard into engayazi ukuthoma. Ngidlala ama-bass keyboard kuya nokuya ngakhambe ngifunda iGatar njalo. Sa change isichema sahlukana phakathi kwathiwa Malangabo. Kulapha ke Malangabo sathoma sawadosa njengoba njalo. Ngemva kokwadosa ngagcina ngimdosi phambili. Wamalangabo ngagcina ngimdosi phambili wamalangabo. Yalbum ethu okuthoma ngithi yamalangabo kwaba nengoma engiyivumako. Ethi ngiyomtshela ubaba ngilobolele ihlophekazi phalaphala ngisakwamkoneni.
nenye ingoma ethi solo siyenyuka kanti sifuna impumelelo amalanga abo ngibani ofika izolo athi amalanga abayayo unyaka zawo yeah dani-ke ngemva kwalapho-ke amalanga abo sayiraga njalo amalibhamu abamabili kwahlukana phakathi ngase ngiyabona ukuthi hayi man ngoba sengazi lokhu nalokhu kanti nihlukaniswa yini sesihlukaniswa ukuthi abanye sebayabereka phela okay and ukhumbule ukuthi nanifikako niyachiyachiyana ngeniranga nangeminyaka yeah ngiyabona manje abanye abesele babakhulu bayaphadlalana munye ukubereka umunye uthoma into zakhe kuchinga le and then isichema sithoma singasabi namandla kodwana ukuze kube ngibe mdosi phambili vele yathoma ngaleyo ndlela ukuthi okay abakhulu ababasekho kokolude ukuthi no nami khe ngizame ngibone ngoba into le ngiyayithanda okay uba mdosi phambili nje una how many years ngingabi nesiciniseko esinjalo seminyaka mara ngaba nomdosi phambili ngisesemncane kukhulu ngabona ngaba mdosi phambili ngomnyaka ngathi bengikhamba kubuma 16 17 ya ukuthoma kwami uba mdosi phambili so ngasidosa njalo-ke ngoba abanye abe babereka and then saya sakhipha i-album esibili okay kurehe ngemva kwalapho vele kwaba ukuthi isichema siyafadalala abanye le ngathoma ngathi hayi yazini ngcono ngithome yami into okubereka yokwenza umvumo wesikhethu and-ke angezwa ngikholwa ukuyokugadangisa kwami i-album okuthoma kubongani yeah bengingana-gatara ngingana-keyboard ngingana-nex negatara leyo ngingakwazi uyibetha kuhle sengiyifanisa uyabona mara kwathola ukuthi ngangimntwana ozithemba khulu fane ekukhuleni kwami ngimntwana ongavuma ukuhluleka yabona shuthi bengimntwana okholelwa kimi mina into eziningi bengana ukuthi ziyangihlula nekwaluseni vele injalo kwakuthiwa kunengwenye ibetha khulu ukuze kuthiwe uyabetha bekufuze ukuthi thana ubetha mina then ngizomvuma mina bengingavuma ukuthi umuntu kuthiwa uyabetha angakangibethi okay kosadlule kuwandani kosadlule kimi and then ngizokuthi hayi umuntu lo uyabetha ndela ngibethe ya then lapho-ke sizwene okay kwaya njalo-ke ngayikhipha i-album okuthoma ngagadangisa ngigatara ngayiboleka kuyo umsweso ngagadangisa nawungakhumbula ingoma okuthoma ithi umrongubo ngiyamsaba wasibulalela umalume ngobuhlala nendoda enye indoda le ngiyayifanisa yajumze peretlofu nengoma ethi kwanyamazana kwaba i-albhamu kerarako-ke yakuhambe yokuthatha isatma ikwanda i-best isindebele album yanominathwa godi kuma-satma under best song of the year so-ke nami kwaba simanga kimi ngingedwa ukuthi hawu sengifika nokufika nje mara ekuthomeni bengitsho ngithi hey madoda la ngiyogadangisa yami phela kuzoba budisi khulu and vele kwaba budisi-ke hayi ngayiragi into le yakamhlokonye kabungela beyafika lapha uthola ukuthi ngibereka khona nabantu abahlukahlukeneko aboyinok namajodo ekhisibeni nekuthomeni lebelilebe ngibereka nabo emuva le bese nginande ngibabona njalo njalo and then-ke ngakhipha ama-album ababa-4 ngabereka khulu nakomkhulu iseries yakhona and then-ke ngenza ama-interludes ngazo kuba nonongorwana godi we-Pansalb ngemva kwalapho ngathola unongorwana loyo kwathola unongorwana song of the year enhle kwaba ingoma edabula unyaka emhathweni wekwekwezi song of the year ngenja ingoma yenza ukuthi abantu bakhulume ngokwahlukahlukana mara kwafumanise ukuthi ivele bengazi ukuthi kuzokukhulunywa njalo ngoba into zami ngiyazihlela ngiyazi ukuthi ngizenza njani todi namhlanje-ke bakufika kungikhipha ingoma ethi kuyatsha umlilo uchinge bakhethweni ekwaba ingoma ethandwa khulu nakuphuma ingoma ngoba yayihlobene khulu nesenzo kathi senzeka ngaleso sikhathi sokuphuma kwengoma nakuwele inranga ngabona ngiyamaphoko okay ngiyakubona uthile ukuthi uhlangane noBongani MP kodwana awukatsho ukuthi ngamuphi umnyaka so umunye umuntu umuthi angafuna ukwazi ukuthi bekumnyaka muphi noza kuhlangana noBongani MP and umthola njani nihlangana njani ninoBongani nihlanganaphi uBongani MP sahlangana sinaye ngonyaka ka2016 kodwana ngaphambi ko2016 sake sahlangana ngaphambilini ngoba umsweso kobandrazi olwekatamtosi phambili wesichema samalangabo kadazana khulu naye ngoba bekade babantu abadlala idisco umvumo wedisco uyabona so-ke bebazana-ke ukwazana kwabo kwafumanise ukuthi uBongani MP ngigcine ngimazi ngenye indoda ehlala hlanu kwekhapha sasenza umusic wehouse
Yeah. bathi ngithemba ngokwasikhosana yeah and then ke ukuthoma kwami kwazi ubongani MP kwakhe kwaba nento ukuthi batsho nge-World Cup 2010 ya kwenziwa ingoma nathi besizama ke lapho So wakhe wenza ne-house? ya umusic house ngiwenzile isidodana ngisivumile Yezo Grootman. isidodana naso ngisivumile igospel nayo Yeah. ngivumile yeah Yeah. ne hip hop nayo ngibuya kiyo Yeah. ngakukhumbula kunabavuma abafana nabo Lilo Yeah. ya bo Lilo yayikati bavume kade ngibenzela ama beat we hip hop kwangaleso sikhathi wow Okay. yabona kade mara basesebancane yabona ngimkhumbula khulu batsho badisa Yeah, yeah. yeah. ya disa bekunesinye isichema bathi Red Fire khona emaTayslope Yeah, ngiyasazi. ya wangikhwele stage ulilo wathi Red Fire ngevoice encane yeah wathi you are in danger boys so ukuthoma kwakho ngedisco gospel Yes. yini ekwenza ukuthi ukakarele ngomvumo wesikhethu unga mix kusho ukuthi nokhiphe yesikhethu uthi okay ngikhiphile yesikhethu nje angize ngapha ku disco now amapiano like are everywhere awucabanga ukuthi nongaqaha ngamapiano ngaba nento enyakazako hey ay imvumo kuhle na umvume yeah Yeah. ya ngase ngithi angeze ngathi ngimvumo wesindebele ngimvumo ngoba okay. ukuvuma siphiwo ungavuma nanoma yini Ngiyavuma. okay ngiberekile ne trademark kenye ingoma yamapiano Wow. ngabereka no DJ Sushi Yeah, yeah. Oh, yes, ya yes. ngibereke ne Oh, trademark yeah. abereka ne FWB ulo Yes, yes. King Mesh Yes. ya then ngabereka no nayo lo DJ Sushi Yes. ya beyakhamba no Dial of Steering Oh, ya yeah. sisangena kumapiano Ngiyayibona ingoma. ya and then ku-gospel usinethemba ngiberekile naye wenza i-traditional gospel na ungakhumbula Yes. ukuthi kunengoma ethi yehla moya kunengoma ethi yeah uphumelelo siyaya so mina ngimuntu okholelwa ekuvumeni angikholelwa ukuthi umvumo njani mara ngikholelwa ekuvumeni Yes, yes. Okay. So ngifuna ukuthi sibuyele ekutheni kufike phi la wena nobongani MP ningene studio. La yogadangisa khona igwabo lakwaPondo volume 1. okay hayi kwaba uthola ukuthi-ke sekuyindoda engiyaziko ke njalo Okay. and then-ke kwathola ukuthi ugadangisa uSimangele Okay. uSimangele lo khe ngaba naye kenye igroup bathi amasewula Oh. ya kenye igroup bathi Baby. amasewula Bephethwe ngu-JB. bephethe nguJ awujakhonda Okay. uJacob Msiza Yeah. bengipractice nabo-ke and then-ke uSimangelo sathoma ukujwayelana lapho-ke Yes. watshentsha-ke wangena kubongani MP so nasiloko sikhuluma ngiyezwa ukuthi okay ubongani MP njani ngithi no indoda leyo ngiyayazi ngathi nasele ngifuna ukugadangisa okay kwaba nonzunza wagadangisa kubongani solo ngilalele nalapho and then kwaba ogadangisa Ranzi ngunzunza then kweza wena. ya umro wagadangisa Ranzi ngunzunza Okay. ya ngunzunza noSimangele bagadangisa Ranzi then kwathola ukuthi ubongani lo ngomsoso ngoba Ranzi ngiyamthola ngoba bajwayelene vele noSimangele then ngamtshela ukuthi enrote khethu phela ngifuna usidosa nami ke sizwakale ngezekhethu Yeah. wathi no hayi rote khethu zikhamba so indaba zakhona kathi ngiyeza hayi ngafika lapha hayi sasidosa vele zaba mnandi kwathola ukuthi nami ngiyavuma ngisho yazi imivumo le ikhamba Yeah. enembundu kunabantu bemkobola kunabantu bakwahlanga kunabantu nami ngafika ngadosa zangikhethu ke la sivela khona ngaphosa kwaba mnandi yakhamba yalibhambeza ukufika lapha kuma volume 4 lapha ikuseli khona namhlanje Yeah. okay then ngubani okuklamela ingomezi hayi ingoma ngiyazihlamela mina inja ngenja nayo wasihlamela yona ya injangenja kazihlamela injangenja kazihlamela bekwenza cause ngibelieve ukuthi enye nenye into inesizathu sokuthi why uyenze so nozokuklama inja ngenja khawusilingwe yini namkha yini yakwenza ukuthi ugcine uthi hayi man inja ngenja ngathi ngiyayithatha ngiyise studio abakusisilingeka into eyenzekalako ukuthi ngimina ngimuntu ukhulu obereka ngamahubhululo okay emvumeni angiyahubhulula khulu entweni ezahlukahlukeneko yazi zomvumo mina bengithini bengithi mjolo
hayi godi lezo Ngithi kunomhlekhabo ubethe ihliziyo kabuhlungu wathi hayi lezo injakenja. azingiphazamisi mina ngimadzela konontotshi Alright. manje into eyasuke yenzeka lapho ukuthi ngathi nangenza ihubhululo Yeah. kwafumanise ukuthi phezulu kwehubhululo kuyakhulumeka ukuthi okay nawufuna ukwenza ingoma mhlambe ezokuthandwa abantu kosa ube hlangana nabantu Yes. ya kosa ube hlangana nabantu ukhulume ilimi abalukhulumako yeah uyabona manje kwathi ngomunye ngelinye ilanga umunye u7 ngibuyele emberegweni ngikhamba mahlangothi lawo phelwa molaya ngibona icentra kolonyana lezi ezincane ibhalwe injangenja yeah ngelinye ilanga ngabona itaxi injangenja yeah Okay. ngelinye ilanga sekwaphikisana abantu bathi hey hayi injangenja man umro khothe ikhotawo yeah Yeah. ngathi mara msila ilimeli ngelestradeni ene manje nabantu ababeregisa ilimeli zinhlanga ezahlukahlukeneko yeah mazulu maxhosa yini futhi alikhethi Yeah. ngathi angithathe leli gama leli ngakhe ngalwa ingoma and then ngakha ngalwa ingoma kwaba ingoma engazi ukuthi njengoba ubuza nje abanye boyithatha so abanye bayithathe so abanye bayithathe so mara hayi ngithi nangiphendula umuntu ngithi indlela oyithatha ngayo ngiyo leyo ngoba ihloso yayini ukuthi kube ingoma ehlanganisa imibono eyahlukahlukeneko ukuze kube ingoma ekwazi ukukhamba nabantu bayilala kanenhleke ingoma bakhuluma ngayo lengiphi ayibona oso omunye osofuna ukohola omunye ngayo usuyamkohola Exactly. osofuna usivumela kamnandi ukuthi ngihlezi kamnandi usuyazivumela izwelela ukuthi nomhlokonywa ngiyamazi ingoma lemnandi uyazivumela njalo njalo kwasi kwaba into enjalo ukuthi okay ngenhlanhla leyo kwathola ukuthi vele yenza lento le ekade ngiyicalile ukuthi abantu bayaphikisana yaba ku Song of the Day kwekwezi waphikiswana kwemihlolo ngathi yeleli Kula uyifuna khona. so now wazizwa njani ingoma le ithi injangenja nayithumba i Song of the Year ku Kwekwezi FM ay ngase ngabona ukuthi imbali into ziyenzeka ezweni yeah ngoba manje ngikhumbula ivotelo abomzukulu bancane so udadewethu kade Korea nawo bathi kumaku gogo bathi gogo ingoma le yokudabula unyaka yeah ugogo wathi hayi nina nizokuhlekwa zinyoni Okay. ngathi ngilele bengibuya kelinye igigi ngibuya ukudlala equdini yeah sengilele vele ngidiniwe sizwethu sidlala ubusuku bonke so nangilele konjaya angina FM la ngilele khona ngilele abomzukulu bagijima ngaphandle ngo12 yathi nayililawo yeah abomzukulu bathi injangenja ngezwe ukuthi hawo mbala ngiyedabulunyaka hayi ekseni yes nangivukako house into ziphasile lapha injangenja ngicala kuma social media ngiyabona kuyaphikiswana uma uyangitshela uthi hey phela umzukulwana kufika la uthi hey gogo yeah inyoni zihleka wena ke ngifuna silalela i-voice note nasi ne Lotshani lo ngubongani MP umhlonyo kabongela ngisebenze naye ukusuka ku project yakhe yokuthoma eGwabo kwaPondo volume 1 ukufikela iGwabo kwaPondo volume 4 okumvumo obereke kuhle khulu ukusuka lokho kusesengama CDs ukuza ku streaming ukhombisile ikhono lakhe lokuba original ngesiphiwo sakhe sokwazi nokudlala inliliswa kuba lula ukuthi umveze nokuvuma-ke ukuthi asebenzisane nabanye abavezi nokuvuma ukusebenzisana nabanye abosongatara unayo isebenziswano nabantu lokho kuyamakha nokuthanda isikhethu umvumi okwazi ukudlala inliliswa ikusasa lakhe libalide ekoreni zomvumo isitshaba ngathi singachubeka simsekele kuragwe ama-project amadala namatsha asezayo ngubani lo ngubongani MP alright waboyise udlale yiphi indima ekutheni wena ube ngumhlokonyunguye namhlanje
yawo nganempi ngafika kuye vele kumuntu ukuthi uyaproduce yeah ya wafika ukuthi ngafika kuye kumuntu ukuthi uyaproduce ngathi hey wena ndoda ekhethu mani la ngizogadangisa then ngizakuthi ngemva kokugadangisa bese unginikela into zami and then ngikhambe nami ngiyokubona phambili yeah mbala wavuma ukuthi hayi aboyise lapha zikhamba so ngoba bese sibizana aboyise ngoba awubaba bethu madlo umuntu nangabe kusho ukuthi ubabakhe wawela nobabakho inranga inye sithi ngukaboyise ya manje igama lakaboyise lisuka lapho saberekisana kamnandi khulu siberekisene kamnandi khulu nobongane MP then wagadangisa waba ukuthi umuntu ozwisisa ukuthi ngifunani usho ukuthi ngoba nangifika kuye ngamtshela ukuthi okay wena ndoda ekhethu ngifuna ukuthatha into somkhumbulweni yeah ibe into eziwa babantu yeah yabona ukuthi ingabe into yefundisela mina ngiyawazi ama sound engweza umkhumbulweni ngiyazazi indlela inkosi angivume ngazo konke lokho kula ngifuna ukuthatha ngikubeke kuphi ebantwini ngoba lokho kula ngilokho ngikho ngoba kancane nje sikase sithi kufana noZimu uZimu uthi akulethe emhlabeni akunikele ne destination yakho nedabaro abaningi abachechi shuthi into wena oyicabanga ukuthi hey kusasa ngifuna uzithola ngibethi iKatara nozibani bani kuphi or kusasa ngifuna uzibona ngenza ngibereka nobani kuphi ngiyo le uZimu into akunikele yona nedi ifuna wena ukuthi uberekele phezukwayo ngoba awubona amanga ngoba nangathanda ubona amanga bekose omunye umuntu nakacabangako abone njengawe manje wena ubona wedwa ukuthi ngilikhambo lakho lelo so wazwisisa kwaboyise sabereka hayi man wazibetha kamnandi khulu iNkatara ngoba yena vele isound engineer le ampuru ekhabo la khona yena uyazi khulu yenzwa ya yena unesiphiwo rehe uyazikhipha yena zivele ziphase abakutshela ukuthi no aboyise la asibuyelele ngoba la sine problem eswakalifuni iphutha yabona so ke kwaba umuntu omasterako oarrangeako oengineerako yabona then ngemva kwalapho mina bese ngithatha i-master sibiza ukuthi i-master zonke izinto azenzileko sele ziphelele ngiyozenzela i-marketing and branding okay so ingoma kho ihlukanisa unyaka lokho kukodwa kukutsheleni like uzizwe njani ukuthi ingoma kho ihlukanisa unyaka nokuthi amanye ama-artist alandelako yini ekufanele ayenze going forward? Hayi kwaba kuhle khulu ngoba yazi ingoma nayihlukanisa unyaka nje kwakhombisa ukuthi yonke into bengiyihlala yazi intro ayithomi ngelanga elilodwa yabona ngeze wenza into namhlanje kusasa ikhambi berehe mhlawumbe ridabula unyaka njalo kwakuyintro vele ehleliweko ukuthi okay iza khambi behlangana nabantu kwathola ukuthi kwabonakala ukuthi i-assignment yami ngiyenzile homework yami ngiyenzile yabona kwakhombisa imphumela yalento ekade ngiyihlela kwakhombisa imphumela yalento ekade ngiyenza so kwangikhuthaza ukuthi okay sho ukuthi into enye mina ngithi ngiyihlela ukuthi ngiyenze and then kuthi ukuthi ngaphumelela ngani ngenxa yamahlelo nokwazi ukufunda abantu nokwazi ukuthi abantu kosa ubanikele ini so ngaleyo ndlela ukuthi bengimuntu ukuthi abalaleli mhlawumbe ngasithi audience yami bengikwazi ukuthi ngiyifunda ukuthi abantu abaso bafuna into so ke ngibatutsela kanti ke izokuphasa manje lokho kungiphinda ukuthi shuthi abalandeli bami sengiyabazi ukuthi babantu abanjani bafunani kuthi kumphumela ngase ngithi ngiphasile ngigodukile nje nasingathi ukhipha ingoma uyazi sifunani nje into ngiyazi ukuthi nifunani mara ke into engiyazi ukuthi nanoma ngasaba into ingasese into yokudabula unyaka mara sengazi ukuthi abalandeli bami kusa ngibabambe ngento eso nanoma kungenzakalani kunabalandeli engizokuhlala ngithi abalandeli bami ngizokuhlala nginabo ngoba bathanda into enje ngami okay yeah kuyaphileka emvumeni ay kuhle kweSindebele akuphileki kuhle yabona into yesiNdebele siyenza ngoba siyithanda ngoba nangesithi kuyaphileka yazi nasithi into yaphileka kufuze ukuthi ithana unendlu ngenxa yesiNdebele unomodoro ngenxa yesiNdebele uthethe umfazi ngenxa yesiNdebele ukhulisa abantwana ngenxa yesiNdebele so ucabanga ukuthi
yini le echodako le cause mostly abavumi bayaphila ngento abayenzako kuyini okuchodako eish imbuzo obudisi mara ke ngizakuzama ukweqana no yazi into eyenzeka ukuthi kuyini into engiyibonako mina nengiyitshejileko nangihlezi ngedwa ngicalile ukuthi iKwaNdebele iyodwa thina amaNdebele sisodwa yeah uyabona kunalapho kunento eziningi esichoda ngazo ukuthi isekelo kulukulu kuchoda isekelo and then ukuthi kuchoda isekelo njalo kubuye kuchode nehlangothini lethu abavuma indlela esenza ngakho izinto ekufuze thana kuba nebumbano senza izinto ngendlela ehlukeneyo ukuthi sikwazi ukuthi sibuyise nabasisi bemali okay bazokwazi ukuthi batshale imali ngaphakathi kwento yamaNdebele manje abasisi nabo kuze bangene sithinta ubukhosi ubukhosi nginganasiqiniseko sokuthi amakhosi bona entweni yelimu bangena kangangani uyabona 100%. yeah so ngento yokuthi bona amakhosi fuze nabo ngomunye u7 ke babiza umeeting abavumi ukuthi mani bavumi siyavuma niyavuma mara ke niraro yini njengabantwana benkosi anjho sibentwana benkosi ngiyavuma then nathi sisho ukuthi mani endaba ezitha la mani siyatlhayelelwa uyabona ubukhosi bunamandla uyazwisisa kangangokuthi bungakhamba buyokulila phambili angisho baba na ulila kuye yeah uyakhona ubaba ukulila ukuthi baba sinapupuri baba asinasitshebo ubaba athi okay izwakela usuthi asuke lapho eqe achinge komunye ubaba abona ukuthi hey man hayikona ngakwamapha ngivelelwe ikinga kunjena nje ubaba nabuya lapha ethi ipupha phethe isitshebo sesibona ubaba umrona amandla uyabona asimcala ukuthi uvelaphi manje nobukhosi kanjalo ukuthi nasililako kosa kube bona bukhambe buyokulila mhlambe embusweni ukuthi hey abantu abambalila ihlangothini lomvumo ngoba ngikholela ukuthi ubukhosi ngibo kosa buthuthukise ekhulu ilimbu nobukhwari obuphathelene namaNdebele bekubuye ngibo ubukhosi obuvikela yonke lento le yabona so bekade kukuhle ukuthi ubukhosi ipolitiki siyazi ukuthi ikhona emakhosini yabona mara ipolitiki kube into bayibekele ecade shothi ngesikhathi sokuthi kuthuthuke izinto azithuthuke ngesikhathi sokuthi kube yipolitiki akube yipolitiki ungathathi izangapha uzise ngapha uthathe izangapha uzise ngapha nawo njalo isitshaba siyahlangana sigcile singasazi ukuthi siyamva or siyaphambili ngoba mhlambe nesigodlo kwasona asizazi ukuthi siyamva or siyaphambili senzani sihlanganisa amazwi neoli so bona kosasibiza mhlambe babize ukuthi okay izani nizokhuluma nathi siveze inlilo zethu ukuthi ayisilila lana la kube ngibona nabo busidosa phambili nase lokukhuluma kunephimbo lamakhosi kubhetere khulu kunalapha abazosizwa khona mara nasivela sisodwa siyalila sifuna amaNdebele on TV siyalila sifuna lokhu nalokhu sebasicalile badaba rabadlala la manje ke buyafuneka ubukhosi ke nabo somahwebo nabo nangathana bayasisa bahelebha cala musi simaNdebele yeah nawusehwebeni kuthenga amaNdebele siyavuma uyabona then imize yakhiwako hlangana nalawo wakhe khona maNdebele siyavuma uyabona amaNdebele la wena kunobukhwari ngaphakathi kwabo komngakhekhe uthi ngelinye ilanga uziseche ukuthi emadoda or naziza kuwe sokulila uthi emadoda mina ngingahelebha la phela lapho na ungabuya sithanda isiNdebele mhlawumbe ngisomahwebo or nangabuya sithanda isiNdebele mhlawumbe ngomunye umuntu ongaba nehelebho iba nehelebho ngaphandle kokuqala ukuthi ngubani uze nani ngoba sonke sinenhloso ezahlukahlukeneyo so kuhlayela ebukhosini ikhlayela kosomahwebo and then kuhlayela nembusweni umasipala naye umasipala ngiyambala umasipala ngiyambala khulukhulu nomngana omunye ubereka khona eThembisile lapha ihlala ikhombene noma ngibona kuyabhaca sibanga lokho ukuthi ayikhona amadoda ekhethu mara lapha embusweni lapha imali ezijene kanti ziphelelaphi ngoba asiboni ulutho kwaNdebele ukuthi kwenzakala eThembisile ke ngibambe eThembisile kanje asiboni ulutho ukuthi kwenzakalani mara zona zichuthi unyaka nonyaka ziyangena ziyaphuma ziyangena ziphuma ziyapi asazi uyayibona so indrezo zonrathu zozini
ngizo into ezivimbe ampuru ihlabelo phambili ene ekusekeleni kwabo kungaletha amathuba ombereko. IsiNdebele sinothile, sinothe khulu akunamntu edorobheni nangesingasidladlahela nolapho uqinisile. So now mhlokonya uveza amaphuzu aqhakatheke kakhulu ngoba indima eyidlala amandebele ekuthuthukiseni amandebele ngiyiphi kuhle kufanele kube ngiyiphi indima edlalwa amandebele. Indima ubukhosi uyivezile, isitshijilo sikhona njenganje ukuthi balingisi bamandebele bavumi bamandebele abalingisi kuphela abavumi kuphela. So bayavuma ngapha kunombereka bawenza Monday to Friday full time. So emvumena ba full time on a part time basis. Angazi ukuthi izwakala njani. Mara umvumo lo yinto abayenza isikhathi, into abayithandako, into abayenzako, into abangayenza nanyana bangabhadeleki. Kodwa nesitshijilo ukuthi abavuma ngelimi lesiNdebele abanamali. Ilimi lesiNdebele alikabo babhadela. Okwanje isiNdebele ebavumeni sikhone ukubhadala uDr Nothembi Mkhwebana kwaphela. Umraro omkhulu esiqaleni nawo ngimuphi begodwa singawusolva njani? Ezinye izinto kuhleleka komvumi ngoba angeze solo sithatha imikhondro sihlome ebantwini. Yabona ngoba abantu bona bahlezi lapha bazimisele bebaredi ukusekela umuntu. Yeah. Kodwa wena ubenza njani ukuthi bakusekele? Phela abantu kosa bafana nokusoma inrombi. Ya inrombi kuze ikuthande. Kosa phela ithembisa izulu nomhlaba. Qale yasimaya. Yeah. So abalandeli audience abalandeli nabalaleli nabasekeli besikhethu. Thina kufuze ukuthi kube ngithi abavumi kelinye ihlangothi esibenze ukuthi basisekele. Ngiyavuma. Uyazwisisa. So ngoba asithomela umvumi kosabe neprofile. Yes. Emhlathululako ukuthi yena ungubani usukapi udume ngani wazi. Siyavuma. Kwesibili mhlambe umvumi kosa atholakale kizo zonke izintolo ekufuza atholakale kizo. Kwesithathu umvumo kosa hleleka kangangokuthi uba nomuntu omhlelela izinto. Siyavuma. Kwesine umvumi kosa asikhangise. Nokuvela kwakhe ebantwini kosa akhombise njengomuntu ozimiseleko ukuze bamsekele. Cala msindo lengikhulumiswa yini. Kunabavumi bakubo KZN. Yeah. Kunabavumi bakubo Johannesburg. Siyavuma. Basekelwa ngibo laba abantu esilila ukuthi abasekeli. Yes. Awuzibuzi ukuthi kombona abasekela labo wena bangakusekeli. Yeah. Ngoba nawe uyavuma ufana nawo. Yeah. Uyayibona? Yeah. So kusho ukuthi kunento enye ongayenzi kuhle. Ngoba uzosola uphosa imkhondro yazi ukuthi na usolo ubalabala. Yes. Mara ubalabala nje uhlezi isikhundla sinya unazenzo. Uyabona? Inyezi nayilapha ijame stele. Abayiwari nayikhongotwa yinja. Yeah. Inja ikude khulu. Ayinja ikude khulu. Yeah. Manje abavumi nathi kosa sizama ukwenza ukulinga. Enhle kayi ukulinga ukwenza. Ukuthi sihlangane nabantu senze abantu basisekele. Yes. Silandele ukuthi ube uhleleke umvumo uhleleke ube nento zonke ulandele ngendlela abantu ukosa abakulanda ukuthi ubasoma abantu ukuthi ubadose beze kuwe uyazwisisa umvumo naye kosadlala indrima nomsekeli kosadlala indrima mara into ithoma emvumini for yebantwini ayithome ebantwini iyemvumini umsekela njani umuntu ngemva kwendlu ungamboni. Ngiyavuma. Bavuma ngelimi lesiNdebele. I-social media platform bayiberegisa kangangani? Cala musinama platform possibly angaba mahlanu or angaba mana active. Sine TikTok, sine YouTube, sine Facebook, sine X, sine Instagram. What is your take ngendlela abavuma ngelimi lesiNdebele bawaberegisa ngayo ama platform la? Cala abavumi bakwaZulu Natal basibetha ngawo ama platform la. Vele ihwebo lokuvuma enhle ngingathi ihwebo lokuvuma ihwebo elinye nelinye selichidile lapha ekade likhona Okay. likuma digital platform. Careful.
yazwisisa na ungathi uyaqala nentolo amavikili athengisa ukudla pheka ukudla noma ngeze sawatsho nje uma ukudla kumnandi kabhaki inkukhu la uyababona bakhona kubo X lapha bakhona kubo lokhunye benzani benza amahrabhanyana mara wenza ihrabha uthengisa ikukhu manje indaba engizanayo nginro ukuthi abavumi okay besikhethu sinawo ama social media platform kodwa nangathi asiwaberegisi ngokwaneleyo ngani hayi ngoba mhlambe asiwaberegisi ngokwaneleyo ngoba asazi mhlambe ngoba asazi ukuthi ikosa senzeni ngawo asazi ukuthi ikosa senze njani copy and paste ngasikhathi yabereka nisabani ukuthatha into yomunye umuntu hayi ukuthi uyithathe njengoba injalo uyambona ukuthi umuntu lo okay nangu wenza 1 2 3 mina ngingaspice up kanjani phezulu kwento esele ikhona vele because mostly vele njengathi i-copy and paste leseyabereka abanye ababerekela abanye ababerekeli so awucabanga ukuthi wena nongenza that copy and paste ingabuya ibe rehe for wena manje ikinga ukuthi asifuni into eberegela abanye ingababerekeli yokwenza njani sifuni into eberegayo okay yokwenzeka kanjani ke lokho ke sifuna into eberegayo ngoba ngase ngithi singasabi ukuveza ukuthi ngilezi intshitshilo engizibalileko zabo somahwebo nabomasipala nani abavumi sihloga ama-workshop ama-workshop anwa-attend ama-workshop ngelimi lesindebele yes nasi workshop yenzeke endawo kuyoza abantu abayi-3 kuyoza abantu abayi-4 manje kutsho ukuthi iyakutshela into leyo ukuthi ku-administration kuhlangahlangene okay ya ngoba nangathana nesikhathi leso sama-workshop phela sibi khona sithewukele sikhulele bentwana ingoma ziyawela so manje uthola ukuthi ikinga ekhona ukuthi abavumi inengi lethu ngokuhloga ulwazi lokuthi nangiphethe iFacebook ngiyiberekisa njani nangiphethe ini ngiyiberekisa njani uyazwisisa ukuthi njani so mara nawunemuntu ofana nemanager ngoba mbere kwakhe ukuthi ekugcineni ugcina uthola amagigi yes ugcina uthengiseka nguye ozokwazi ukuthi lapha ku social media kosawenzeni ngaphandle kwalokho ama-workshop achodako ebavumini ngiwo enza ukuthi thina abavumi ekugcineni sigcine singasazi ukuthi into lesiyimaketha njani ngoba kunento nasi yokuthi iba into ukuthi okay uyakatangisa ingoma yekwekwezi uthola interview yelele kushap done ayibereki njalo sofikile ayibereki njalo yona vele ayibereki njalo ngoba umhajo into ekutatayisako into ekutatayisako sele ukubeke lapho kunye uzibona ukuthi lapha nalapha ukhona dedela abanye yachidelwana ngisho ngwethu soke angeze sasolo ucalene nawo nami nangakhe batsho kuphela iveke ingoma mangayizwa angisenandawo ngomuntu ofuna ulalela ingoma zami uyaya lapha kosaye khona uyazi ukuthi hayi nangupondro nangiya kumagig uyabona ukuthi nangupondro ichayini uyayibona ukuthi njani so ikinga ukuthi abavumi ngase ngithi sichoda ngawo ama-workshop ngolwazi kuhle ukuthi kosasenzeni nge-social media kosasizimakethe njani kosasiuchube njani umvumo esikhethu kosasenze njani ukuthi sithole mhlambe ama-sponsorship sithola ama-funds sihloga ukufundiswa kanti nabasekeli ba umvumo bahloga ukufundiswa ngoba izinto seziyatshentsha emvumeni uzumangale sengitshentshile mina sengiberegisa ama-digital platform ukuthengisa umvumo mara kunomuntu ongaziyo ukuthi uthenga njani yayibona so yinto ukuthi kosasifundisane kuchoda nedinto leyo ukuthi sifundisane then ngemva kokufundisana lokho begodi kuyafuneka ukuthi khe kube nehlangano ihlangano ezokulawula umvumo ihlangothi lezobukhwari kwaNdebele yabona i-controlesa ayikwenzi lokho is it controlesa ngemakhosi ngemakhosi abo bathi so if nakwihla i-controlesa kuyihlangano yamakhosi angeze yazama ukungenelela kuma-issues la eninawo as abavumi yes cause nakuyihlangano yabokhosi ahlangana wonke lapho
ayatsho ukuthi abantwana bekhaya bayalila. Because baphusha yiphi agenda bona? Yes, Controllers exactly. ngamakhosi man. Yes. Baphusha yiphi kujike agenda? kube nombuzo naku umntwana nakalila lapha nesililo angezikimi ngiyomhelebha njani Mara ngasikhathi ikontra lesa ngitsho iphethe amakhosi Yes. and then yona yazi ukuthi uyalila phela ulapha wena ziyaduma lapho uyabona ukuthi ayindoda lehlezi kamnandi kosuze kiyo phela uzoyitshela ukuthi hey ayikona ngiyalila lana Okay. bese iyahelebha nakho kunye godo nibavumi besikhethu niyazwana. abavumi siyazwana sibambisene Okay. yabona abavumi siyazwana sibambisene siyafuna ukubambisana kodwa imbumba into engekho ya ukuze sibumbane kunento kosa isibambe sibumbane njengoba ngitsho ukuthi njengabo KSM kwaNdebele Social Market ikhona yona ifuna ukubumbanisa abavumi kodwa ngendlela ekubonakala ngakho ukuthi nalabo bayidosa phambili yona iKSM abazi ukuthi kosa bayilethe njani ibumbano phezulu kwabavumi Yeah. uyayizwisisa ukuthi njani Ngiyavuma. ngoba ibumbano lona lingaba khona nangabe kunendlela yokubabumbanisa abavumi bakhona bona bazilungiselele ukuthi babumbane bazilungiselele ukuthi bayirage into yakwaNdebele angisho siyezo siyahlangana kumagigini isikhuluma uzwe ukuthi hayi mandoda le lana la iyafuna thana kwenzeka so net imraro basekutheni akukhoni ukuthi kube nento babumbanisako into engitsho ukuthi njengabo KSM barehe kodwa ngathi nabadosi phambili nababazi ukuthi kosa babumbanise njani abavumi Ngiyavuma. ngoba yazi na uraga izinto ezifana nama-organization kuyafuneka ukuthi lapho kunye uzwisise ukuthi abantu bahlukahlukene uzwisise inkinga ezingaphakathi kwalento ngaphakathi kwayo for uzokuthoma ukuthi mhlawumbe uthi uyidosa phambili ngoba na ufika lapho uthola mina nginethele ufika lapho uthola lo ukhuluma so ufika lapho uthola lo uvela lapha avela khona navela nazo nalo uvela lapha khona navela nazo uzihlenga njani indruiza kose ube nendlela okuzihlenga ukuze ulethe ibumbano ngaphakathi kwehlangano uyazwisisa so into engase ngitsho ngitini kuhlayela ubukhoni ngaphakathi kwenhlangano ezahlukahlukene kuhlayela ubukhoni bokubumbanisa ini abantu Mostly enhle ngathi mostly engisengibabonileko abahoni ukuya estage basoba bafuna ngathi umuntu angathi kancane kanti ngasikhathi thina haye sifune ukubona ubuwena asifuna ukubona into ekwenza ukuthi ngathi ungumhlokonyo sifuna umhlokonyo kuba yini into leyo iyenzeka anizithembi enough ukuthi ungahona ukukhwela istage ungumhlokonya urehe usoba hayi sekusemntwini lokho ukuzilawula komuntu ukuthi uzilawula njani ngoba na ungathi uyacala kufana nokuthi hey bazabathi inrombo ezingikhuluma ngazo kulo inrombo ayisoma ngemali ne inrombo ayisoma ngemali naraga mhlana kuphela imali leyitaro lizokuphela Yeah. Vele. uyazwisisa ukuthi njani so into kanengi wabona into umuntu uselenza into ngento Yeah. ukuthi uyithome ngento Ne. manje ngasikhathi kuyadistracta waye ngitsho njalo awusinormal banikeza isikhathi ukuthi nge5 minutes or nge10 minutes koste kube so sukile stage ngoba wena so sekunabo mhlokonya abayithukuwe i10 minutes lena seyifikileko ubona ngathi abakuthathele ehloko cause isikhathi sakho siphelile kanti ilendo oyenze before uzokufika estage silawula njani cause nayo leyo iyodwa abantu basaba ukubhuka abantu because of that uyazi ukuthi uyokuza amnanjazana nakafika estage angenza izinto engekhe azenze asoba yazi ukuthi lapho kunye Yeah. umuntu angezwe wamlawula ukuthi adleni Ngiyavuma. mara into ongakhona ukuyenza kulawula lokhu yena eze ngakho kuwe Ngiyavuma. okay uyavizwisisa njani ngokuthi na umenzela i-contract of performance ukuthi okay nrodekhethu wena kose ufike ngo5 na ufika ngo5 uzoperforma tot ikora phasi
nanzi into engazifuniyo and then uza kubetha ingoma mhlambe nirathwezo sekuyakuye ukuthi uhlela njani yeah umuntu lo wafika lata utlikitlila ngisho ukolota wena careful yawuzwisisa Okay. ya ukolota yena ngithi sikaseyithini iformality echodako lapho ukuthi nizwane ngoba manje iza nani leyo iza nokuthi nikhambisana amakhodo ukuthi niroda okay ngikubize ngo5 ufike ngo6 ngibawa imali yami ngiphumile kuwe careful so yena umuntu nakhuluma ngecontract uzayiveza ukuthi okay ngiyayibona icontract mara ke sele ngifikile ke sithi ngibe nephutha uyabona iza kwase ungitshiyele transport le ngingakunikela yeah naye ngitshune zakhe indaba siyavuma so izinto ezifana nalezo lokho sekuya ngekuhleleni kwabantu ukuthi nizwana njani nobabili mara ukuthi umuntu uzadleni angezwe amlawula nakafika lapha phela ukhumbule ukuthi nawumvuma into ngeyakho Yes. nawuyona kuzonela wena iqiniso uyazwisisa nawuyithuthukisa wena abantu phela abantu akusiza indladla abantu akusiza indladla ukhumbula ukuthi ihlangana nabantu kunabantu abasikolileko abafundileko kunabantu abazileko ukuthi bazokusekela kunabantu abayaziko i-art yeah kunabantu abayaziko lento yenza ukudlula wena yeah uyazwisisa ukuthi njani and abantu nawusolo wenza into ezingakalungi bakucalile yeah uyazwisisa Careful. balahla ithemba kuwe wena uzoziwela wena usho ukuthi uzonela yona into uzakhela yona phelela lapho kunento enye engangifuna ukuyazi mhlokonya ngawo ukuthi esikolweni wenza ispeed so now waswitcha njani weze isindebeleni bewavuma ngesindebele kubena esikolweni wenza ispeed mina ngikhuliswe mandrebele yeah Okay. nangikhuliswe mandrebele ivele bekhethe emkhulu kunendawo bathi mahaha madala ngespeed bathi mahaha madala bebakhe nabo ya nawu ebhosa Okay. ya bebakhe namapedi ikosa khona engimatsepe uma wabelethelwa lapho mara kunamandrebele namapedi so isipedi esingiso bekade sisinengi khulu ukufuduka kwabo lapha bafudukela endaweni yetafulukopo basuswa amabhunu okay nabafika etafulukopo bebahlukana bagcine basehulaneni so lezo zonke zindawo zamapedi so isipedi esibengiba abantu abaningi ukudlula amandrebele sesikhula nje uphaphama nje kuyabulelwa ye murwa njani uyabona so kwathola ukuthi ngikhulela ngaphasi kwehlabathi yamapedi esikolweni akunasindrebele yeah kosufunda isipedi bengacomplete ngaso ngaceda ngaso matric mara isindrebele ngoba sikhuluma sona ekhaya sikhuluma sona ekhethe emkhulu akusinto anzange kube into ephuma ukuthi na uphuma ngegate uyohlangana namapedi namandrebele uzose kubulelo ukukhulunywe njalo na ufika ngikhaya isindrebele nasi uyabona Yeah. and banifundisa ichuthi ingase ngithi la ngikhulele khona bagcina khulu ekufundiseni abantwana isikhethu indlela zokwenza nani ngoba bona fanele ukukhuleni kwabo ekusukeni lapha baba aware ukuthi abantwana abangaphandle ukuthi sibafundise into yekhethu bazokulahleka futhi azange kube babazala basiliselelawo Okay. Umhlokwana usiphatheleni lomnyaka or yini oza nayo etsha esingayilindrela? lezo kwanje angeze ngazikhuluma kulo azokhuluma into uthembisa abantu into engekho bekubhedere ukuthi uthembisa abantu into eseluhleli loro iphethe ngezandla Okay. siyavuma ya mara ke into engibatshela yona ukuthi umvumo basazowuthola namachuguluko basazowabona ngoba ihloso yokuthi ngingene emvumeni esikhethu yayingasikuvuma kuphela ngangiqale amahlangothi lapha kuhlayela khona ukuthi Yeah. la ngingalungisa lokhu ngenze lokhu kungakho lapho kunye kungithatha iminyaka 2-3 ukuthi ngenze into yami ngoba ngifuna ucobe dry ngiletha yini ngifuna ukuletha amachuguluko ukuthi into le ngifaka amavili ukuthi ikhambe ifike lapha kosa ifike khona ukuthi ivaleke ngoba nawenza into nabanye abavumi bacalile ukuthi okay yamusi lapha nalapha bese bayangena Yeah. yazwisisa bangena nabo benza njengawe nabangena benza njengami angibi nento ukuthi hey bangikopela ngiyathaba ngisho mina into ngingenele la ukuthi umvumo lo ke nje thana siwuthatha isi direction uchingele yeah yeah so nawutsho njalo nento engikhumbulako ninonzunza
nengikhali zebhosa nanibange award yinye kuma-Satma Awards and nobabili nigadangisa ngaphakathi i-TSV ne i-TSV Uthombo concept Uthombo concept noke nigadangisa lapho and kuyenzeka nihlangane ngestudio then ngifuna ukwazi ukuthi going to ama-Satma Awards and after ama-Satma Awards kwaba njani umoya bonjani hawa bekurehe yazi ingwenya yes ingwenya umuntu uyambona ukuthi uxolile umuntu aqole yazi umuntu ukuthi umuntu abe nalapha abhayizise khona oradliwe mara umbona abe nensolonyana ukuthi mara njani mara kunomuntu adliwe umbone noma uhlangana naye ukuthi uxolile shuthi ingwenya yazi nawusho so nase siyifanisa ngendrombi ke ngoba ukhulume ngazo kukhulu mhlokwane nami ngifungela azabathi ngithanda kakhulu because so far awukakhulumi vele ngendombi ukuthi unendombi unabentwana like ujame njani kwezamathando kuphethe njani indaba lebathi umjolo it's a pine yazi ugogo unadludlu belethu ubaba bewuthanda ukuthi na umbuzo engathi imbetha ngenye indlela athi nondovu yongiboleka ifika ngilingane nawe ngibe matsikana hayi nami nje ngiyamkhana unondovu tana ngiyaphapha ngiphume ngechuba lesikia jesa nithini ngomjolo mara okay khona ukhona umuntu yena ukhona umuntu nginabentwana mina ababili amadodana yabona omunye una 14 years una 5 years kade wathoma hayi kade sikhipha mabele nomratho bovu ngawudla phela mina hathi sawula isinanja siyaseula hayi ngikukhona kumuntu yengihlekisana naye noma ngeze ngatsho ukuthi kwenzakalani kangangani ngubani wakuphi njalo iye khona mara nami sengizilisokana ngitsho ngifana namanye amasokana phela abantu bathi ngithatha ukuthi ngathi umvumi umuntu omunye uvele ezulwini wakhithika ngathakayi nengendlini encane akenzini hawo nathi sesikhona siwuna nawo umjololo siyaphasi phezulu mara into enkulu sekuwamukela umuntu ohlala naye ngoba akusakunamuntu ongamthola 100 na ungakhumbula kunengomenye ethi Dlamagawe ubuye kugwabula uPondrovolo mfo ukuthi na ufuna izinto ezi5 emntwini kose ukhethe hlangana ne5 le ngoba ngezwazithola zonke ukhethe ukuthi ungajamela yipi 3 le ungayijamela yabona or 2 le ungayijamela 3 la inandra nawe phela umuntu ezweni awusi perfect ngiyavuma endleke into khulu nguzimo yabona nawazi uzimo angeze walazi ithando ungazuzimo hayi sengibona abantu bakhuluma Krotman ungayifakazela ophoselena le angeze walazi ithando ungazuzimo umuntu ongazuzimo akana kuthula uyazwisisa so ngiyinto ebangakuthi ngabi nokuthula mhlambe nalapha uhlezi khona emathandweni or kuphi yazwisisa nemiberegweni nani ngoba uzimo umazi uzimo unokuthula so kosa wazi uzimo ukuze ukwazi ukuthula so konke kulokho sikwenzako nemathandweni nakuphi na uthatha uzimo umbeka phambili uzokwazi ukuthi uthelelele ithando khulu kunokuthi uliqundre impandre uyabona ngoba unamaphutha mara usaqala amaphutha umuntu bena uqala amaphutha uzowathola ngisho ufuna wona wena then kuzokuba khona ukuthula na uyakhona ukuthi umuntu ngelinye ilanga ukuvasela uyakhona ukuthi ukuphekela ukudla kubunandi uyakhona ukuthi ukuhlogomela abantwana bayesikolweni benzani uyakhona ukuthi ngelinye ilanga na urarekile kuyahelebha uyazwisisa into zokuzibekela ecadi uqaleni uqale ukuthi hey nangi yalapha ulotshisa uthando uqale ukuthi yambona wenzani uthini kimi khamba mlayezo so manje kuba nento ukuthi ngaphakathi komuntu izinto zimbili phasi kunobuhle nobumbi siyafuna
kunengesinceleni nangesidlini Yes. kunendoda nomfazi Yes. 100%. so wena umuntu Yeah. kuya ngokuthi ngiziphi into ozithelelelayo Ne. ya na uthelelela into onganakuthula uzokuhlala unganakho uzokuvuna lo ngoba isihogo asikho lapha siyakhona isihogo semhlabeni nezulu Ngiyavuma. emhlabeni Yeah. so na uthelelela ukuthula uzokuba nakho ukuthula emhlabeni Yeah. and the more uthelelela ukuthula is the more you are attracting positive energies Ne. mara na uthelela into ezinganakuthula u-attract ama-negative energies so lezo zinto zizokwenza ukuthi ube nenkinga ukuya le nale right ngoba uyazibiza wena mara na uthatha lezi ubiza into ezihle kuphela kungakho ekugcineni uthole ye bantu bagubuzesa ngobuningi umrarare kade engabona mina bangiloyile abakuloyi zifuna wena ukuthi kuba yini kuba yini Yeah. kunetrend enye uthandwa yayenze apost inthombe batsho uthini yena uthini wena kuye Ubani? umkhamanzi akho uthini ngithini okunjani hayi phela kusasa la angifuna ukuthiwa batsho wathi endabeni okuthatha le uthini wena uthini wena endabeni okuthatha le yazi endabeni ukuthatha yeah sonke nje kosasithathe Siphetho. mara kosasingathathi ngenxa yokuthi abobani bathethe of Ne. course ngenxa yokuthi ingoma iyawela Yeah. ingoma iyawela umuntu afika apheka ithunga agida igwabo lidlule kunepilo ngale kwegwabo yes Eshiyano lapho qinisile. yazizisa nepilo ngale kwegwabo kunepilo ngale kokuthabisa abengani bakho kunepilo ngale kokulaya izitha zakho Yeah. kunepilo ngale kokulaya ama-ex akho exactly Yazizisa. yes so into yileyo ukuthi wena uyagubuzesa kosiphume ngaphakathi kwakho ehlizweni yeah and ube namahlelo ukuthi ngemva kokuthi ngithathe kusishi ngaphi uyazwisisa ungase uthi ya bosi bantu bathetha umhloko nami lapha sengifuna bathetha ukuthatha. yena nami ngiyagubuzesa uyazwisisa Yeah. uqeda ukugubuzesa la urareke ugijima uthi malume phela umuntu lo uyangirara akutshele ukuthi hey nangakutshela zikami kamalume akho ungalila yabona Sekuhlangahlange. soba nje iketana yabona so Yeah. kuhle ukuthi into le iphume ngaphakathi kwakho nomuntu ombonako uyazwisisa Yeah. umbone ukuthi uzokubambisana naye ukhambe naye isikhathi esinje angisho kuhamba kunengaba nijabule kube nesigaba la nirarana khona isifana nomjolo na unjalo Exactly. yes la nirarana khona sekunande kunabo sathananyana uyazwisisa sekhambe kunabo sathananyana Lenye ilanga ngiyahalela ukuziside le story saka Sathana. usathana usuhlala khona indlela enyana yasathana usathana sengisathana Acho akusingoma. sekuba nosathana safike abangisivunguvungu mara Yeah. seyinto kosasiyamukele ukuthi ephasini tot nekukhuleni komuntu Yes. ekukhuleni komuntu uyakhula ube mntwana omncane kube mnandi ye kufike lapho ukhula khona uhlangana neentshijilo zempilo and lezo ntshijilo umuntu athi naqala kabone ngathi nguyedwa neentshijilo iintshijilo omunye nomunye umuntu kosadlule kizo uyazwisisa ngoba iintshijilo ngizo ezikufundisa abantu ezikufundisa imfihlakalo zephasi ezikufundisa ukuthi wena uzifune ukuthi wena ungubani uyazwisisa ezikufundisa ukuthi nalabo abantu ozitshela ukuthi basecadi kwakho akusibo uyazwisisa sigaba somunye nomunye umuntu empilweni kosakhambe adlule kiso ukuze kuthi nakayokwamukela lokho aphiwe khona kuzele emhlabeni ekhisipeni wamukela uwenzeni ubandrulekile kezinye indlela amahlangothi empilo ngoba nathola zona cangi angakatholi ukuthi yena ungubani kwenzakalana ephasini angaba babhubhe angaba abalobe into eziningi impilo yakhe ihlangahlangana so na uhlangana nesitshijilo umuntu kosawamukela ukuthi okay impilo yami seyifike la nayifika la kosa ngihodlelele ngiyithandrazise ukuthi ngikwazi ukudlulela ngale ubawane ekosini sesibawa nedamandla yazizisa ubawa ekosini ungaba imali batshe ngifuna 1 million ubawa ukungezelelwa amalanga okuphila ukuze ukwazi ukubona imbusiso zakho zemhlabeni ozizele uzima kunikela zona Ngiyavuma. okay Bakwethu lapha sigadangisa ngaphasi kwe Good Life Studios. Nafuna ukuzokugadangisa la. yo ngiyaxolisa saka Grootman entwana efocus le ngiyacabanga ukuthi angazi bekulokhu ya Uzasitshela. ngisho bakhona bathi intwana kuye nanje Ne, So, bakhona so Grootman sentwana baqinisile. oh entwana efocus Yeah, na ufuna ukugadangisa ngaphasi kwe studio esi imininingwana ikhona la.
ungakhona ukungena uhlole ukuthi ungenza amalungiselelo ukuthi ungeza nawe ngapha uzogadangisa umhatsho ukhona, in-studio zikhona ze-podcast. Yes. Njengoba uThando sekatshilo ukuthi singaphakathi kwe-Good Life e-studio saka Grootman. Qala-ke msi, angikhambi ngedwa namhlanje, ngikhamba nengwani nanzi. Nandi iphondo ligwalwe ngimi, abohari nabo basicalile bathi mara khuzi intweni ezikhuluma kwezi. Ingwani uyayithola e-4way ePola Mall nge-250 rand, nakuma-social sikhona Nqobile Masuku, konke la ukhamba khona nje Nqobile Masuku one way. Thokoza khulu kwamambala, sibuyela ku Mandla. Yeah. Mindlo. Umhlokonya kabungela. Ubuyelwa maracha. Kwenza njani bakubize ngomhlokonya kabungela? Okay, umhlokonywa ligama sithi ngasingithini. Yeah. Umuntu owakhethwako. Yeah. Wakhethwa bezimu. Mkhethwa. Yeah. Umuntu wakhe Yeah, ureg. Yeah. So ke ngaba negama ekuthiwa ngumhlokonywa ngathiyelelwa afana uzwe bathi kunamachegu Oh yes. kuhle into yomuntu onzima, umuntu onzima akafeleli nakabelethwa nakalala ngosa kusikinyisa omunye. Lapho Uyazwisisa. So kwaba into enjalo ke ligama lekhaya mara ligama labaphasi. Banse ngizwe Kaizer Chiefs but hayi we are still cooking. What are you cooking? Uphekani? Use studio uyagatangisa. ngibapha abanye abavuma ongathanda ukubereka nabo. Yeah. Ngiphendule muphi? Pendula mina first. Ladies first. Okay. Ladies first. Ukupheka ngase ngithi okay kunamahlelo ngiwahlela okay ukupheka nginokuthoma ngathi ngiyapheka. Okay. Kodwa kunamachuguluko engifuna uwaletha kuwalibhoku egwabeni la kwaPondo. Yes. Amachuguluko wenililiswa. Okay. Amachuguluko wequality. Yes. Sithi quality lengifuna ukuyithi ibe phezulu kancane. Ngoba kosu ukhambisane nalokho ngikho. Sekunabonongorana abanenganyana. Sengibereka toti kuphi. Kuyafuneka ukuthi nequality le ngoba kusasa kuba nomuntu omunye naye ufuna ukubeka indlebe. Yokosa ukuthi yenzeni athoma ukuyizwa imkare bathina mangisi. But the first impression is the element of surprise. Yeah. Yeah. So now abavuma abanye ongathanda ukubereka nabo ngibaphi? Hey. Ngithanda khulu ukuthi ngingabereka noSomtchathana, ngingabereka namaJathangubo. Yeah. Begodi ngithanda khulu ukuthi ngingabereka nabavumi abangasiwo bamaNdebele bakezinye inhlanga. Ngiyavuma. Begodi ngithanda khulu ukubereka namakhuwa. Yeah. Yeah, ngithanda khulu ukubereka. Chuti kunento ngifuna ukuyiletha. Mara ehloga umuntu ozoyizwa. Yeah. Uyazwisisa. Nangikwenzela example na ungaqala ungene kunomunye ngamdzubhula ugogo Madosini. Yeah. Ugogo Madosini bekadlala ibhow. So Okay. mandeni kunalapha ahlezi khona nabanye lapha bathatha music loba uhlanganisa ukuthi manje ibe yinto yenzani ezokhamba umhlaba jikelele. Ngoba into engizwisisako lezi inliliswa zesiNdebele nomvumo esiNdebele umvumo kosu uthathwe njengobunjalo. Mina ngoba ngibereka ngokuthi ngihubhulula into zakade ngihubhulule nomvumo lo indlela okudlala igatara yakade ukuthi yenze kanjani. So ngiba nento kuzwa isound le ukuthi man isound le ifuna ke igcwala umhlaba wonke. Yeah. Ihlengene nezinye ngoba iphasi ngendlela engibona ngakho alikabuzwa umvumo esiNdebele ene lijame ngawo ngoba abantu bafuna ukuhlala bezindweja. Ngiyavuma. Nase maybe sowugugile ulichegu ufuna abantu Luphele. yeah uluphele. Ufuna abantu bakukhumbule njengomuntu onjani? Hey khona ngimembara kakhulu esinino. Isikhathi sethu sikhambile siyikundwa. Abantu bazangikhumbula ngomvumo. Okay. And then abantu bazangikhumbula mhlambe ngezaluleko. Ngiyavuma. Ya ngoba konke la ngikhona nginezaluleko. Siyavuma. Uyabona? Konke la ngikhona nginezaluleko and then konke la ngikhona ngimuntu okhona ukuthi mhlambe abe namahlaya esikhathini esiningi. Ngiyavuma. Kodwa ngithi nginamahlaya njalo ngimuntu obukhali ene ngimuntu ngimuntu obukhali ekhabo la khona. Kodwa akusinto embi mara nethi ukuthi ngimuntu abantu okosa bangikhumbule ngezinto
ezihle imberego engiyenzileko ephasini ukuthi hey naku ngabe ngijabule ngelinye ilanga thiwe kunesikolo nasya basho emhlokonywa primary school or emhlokonywa high school or kunomhlokonywa street so indrazwe ngizo ezingikhuthaza ukuthi angibereke ngamandla toti igama lami beliyokubhalwa even Okay. yeah Nice one. Bakuthola njani kuma socials? okay ya ku Facebook umhlokonywa kabungela ku X batsho seyingo X Yeah. ngumhlobo kabungela Yeah. and then na ku YouTube uyangithola MKB TV godi uyangithola na ku TikTok umhlokonya kabungela njalo Instagram umhlokonya kabungela njalo ke inomboro nako ngasesisiphose marachana Yeah, ngaso 83892027 umhlokonya umuntu onandrisa kweminyanyeni ngokwahlukahlukana ungasese ungibize ungibhuke and then ke ngivele noma nanje njengesivakashi nakhona ngiyavela Yes. sizwane ngimpraise sengimvumo Yes. yeah I-appearance yabhadelelwa bakwethu. Bangibizela inomboro zakabuthaka Yes. for abantu abafuna ukubhuka Okay. uzoperform. inomboro zithi 083 Yeah. 892 Yeah. 0270 Good. 083 892 0270 Good. Angeke. 892 ukusukela ekuseni ngo7 Yes. toti nrambama ngo7 Yeah. sakuba nenkinga phela Okay. So bayakuthola ku WhatsApp, bayakuthola ku calls, inamba yinye. bazongithola kuma calls iWhatsApp angavami ukuthi ngiyiberegisele into zifana nalezo Wo. hayi ngithathe ukuthi umuntu ozimisele uzangifonela Jesa. Sithokoze. Bakwethu ibizo lami nginguthando Mahlangu. Ningangilandela ke wonke ama social media platform @thandomahlangu_. Ngilandela nami ngizokulandela. Lo nguncobile ngokamasuku umntazana othengise 4way R573 ogwalako. Kuma social wonke Nqobile Masuku, TikTok, Facebook, Instagram Nqobile Masuku. Ningakhohlwa ukubetha ibutton le engathi ibhele isikolo ne. Yeah, Athi subscribe. ping. Yes. Siyathokoza. Sikatangisele eGood Life Studios. Jesa.